kwatio kana mwithukisya wa Mutongo FM na muthesya wa Mutongo TV watinda nesa muthenyani wa umuthi twi wa chumwa matukuni 19 mwezi wa 11 mwaka ni wa 2023 na indi otondo twika kila wa chumwa takithio kilunguni Îkûmbî Siasa netwalikavo ni na atongo onthe ni mavikie na kwingaleko ni swingi zethetwane na nesia maundu ala maende no kitika vaile mbetana yitu ya ukamba na Kenya yonthe ni maundu maingi ala maende ni kwatita umuthi ni wona kila kiende ya vaile mbetana yitu ya ukamba president othi umwe ya Uhuru Kenyatta matindile ngaleko cia mwingi na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka vala Uhuru wethiwa ainena ndeto kauta imwe muno aivinda serikali ya Kenya kwanza aimatavya humano ina kwa mweke kwa sekindo chonthe no inye ni serikali mbetu kwa uthukumei enende thukumei ya Kenya undu violate ayase azimio kutoa abaiba andu wendete muungamo na weti mutapeli wa kuthiba na bana ba ne maundu maingi makete ngaleko nesu na hindi kilingezi cha mauta no kiendeye cha G2G serikali niende no tetea na yo azimio yende no kivua muno na yu Ûneenan'Yanî munene ulatu onene omunthe ni va bombers of Kenya Ûneenan'Yanî wa serikali na ulei andu ingi wa thukisia ataalamu ingi maki uteti mekuya kana Ûneenan'Yanî aiba andu wendete Ûneenan'Yanî no wakwananga ivinda na yindi angi na mome asia Ûneenan'Yanî no cia matunda wendiesi wasisi Ûneenan'Yanî wevaya bombers Ûneenan'Yanî no wena uneko Ûneenan'Yanî uyu muthia wagu ni ata ilikana ngaleko ya azimio ni mawetete kana bai makunene wa ngewa ya ngalama ya mekalile ila yiyulu kuthea vamwe na undu IBC guseuvua na undu sava cia sakwani mubetu cio thuimwa na kuvikia kukunikelwa moma yeke asa hii ripoti ya muthia ya Ûneenan'Yanî usu nayo Kenya kwanza onayo umuthi ndithukisia seneta wa kaunti ya Kericho ula ni Cheruiyot na ula ni umwe kati wa member Maanzo isu ni waseka naona mo ta Kenya kwanza menda housing levy itha vaunthi ni na ketha itipo Ûneenan'Yanî ni wavika muthia azimio menda Masioke street mathi makandamane we musesya wiona Ûneenan'Yanî uyu be muthia ukwisa kumya yi kana wethio vune nguka na maundu mayende ya otondo bau itina maendeleli kana Ûneenan'Yanî tena mbauka kwa maandamano mai mabyo muno kale kwa azimio etwa isi maandamano Kenya nzima vao kamba ne monie na India unfortunately andu amwe matiwa ni thayu kumana na maandamano asu na kwa kwa mbokili wa Raila Odinga kwa ino nambe tokilia ende ni ukieyu ambe ya kunena Ûneenan'Yanî usu wonde twivana atongo yose ya netwa likanthini na twothoima undu violate nyeni twa Erastus Kithuku Nzomo tutamanie nginya muthia nena na itu kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba yote mwe makuve vatende vinanthini wa mitandao yitu yonthe ya mikomakanilie mutandao wa X ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na hashtag ni Îkûmbî Siasa then wa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani Erastus Kithuku Nzomo na then wa mutandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official namba ya simu noti muonza kenda nyanya muonza noti thandatu kuna simu saasi ya simu cia vika na uyumya woni kana weyete ikulyo kwa atongo yonthe na indi atongo itikaribu sana ndini wa Îkûmbî Siasa Mutongo TV na Mutongo FM kwa safari unge amwe menu twelona na tene mheshimiwa Kavyu su twena mo muno nake ndi mheshimiwa vaya na mo karibu sana Îkûmbî ni twambia na ku kethia musiaisia mukamba muthesyo loto siaisia mutavia masieto ni wewe kendo cia ne mauma tuyambia. Asante Erastus mundu wa utonocho mundi Îkûmbî Siasa kwa masieto ni to James Kimandi Mbaluka na nasie musiaisia au muthesyo tunanisha maondo ala maende na Ûneenan'Yanî la wende baya bomas pamoja na sisi like siende deni wa Kenya ni kana digital na hindi asante mundu wa kwitha usiaisie TV asante. Wow, yaitwa Îkûmbî Siasa Mutongo TV Îkûmbî TV no zawa yonthe no yito tu Mutongo TV aya na ndi alama tese Mbaluka aneta cia kivila cha ujumbe Kimbwezi West na chama cha UDA na kula cia makweana ni kwatia la yengesiana akaendea kula cia anaye na mututu muno anaye na mututu tena magovikia mheshimiwa karibu sana Îkûmbî ningi asante nenda kosa mwanyo
nikethie akamba onthe alamai mesiaise TV ya Mutongoi TV kiwioni cho munthi ina wikwatio kana ngai no masuvite atwende kutungia ngai muvea nundu wa kutunenge mbua and encourage andu maitu tucioke imiundani undu withie at least twina mutu ona sindu ila ingi twaitwa withie at least twina kindu tutonyolike kumbini tukosa okethia maisha ya maendea. Asante. Karibu sana. Sini Kavyu Francis, mheshimiwa wa ward ya Kinanie Mathatani, MCA Musakwe ni ndima ward ya Kinanie Mathatani. Ndi mheshimiwa Seneta, karibu sana Ûkûmbî. Ni mupea muno Erastus kumbe cha bamu ndani wa mundi kwa masitwani Daniel Kitonga Maanzo Seneta wa Makueni na nengi nenda kwa sia ni Makueni weekend no nundu weekend ingi na safari na bwana yuta ne saa maende na kuima nenda makule maende na ubanda miti with the nitwa banda miti na muno mukaonwe wekana sa Makueni ethio na kukula kuyima abanda miti leme kuna sara genda with the mbueno nitwe kanesa na ndia seka na tutanda kumaila tu ila kuhuta ne Julius Malemba no okie Makueni na kuna we amusyo ate kitu hapa na African na nende wana safari na yu ninziokie Mbaluka no na ati musumbe kupanda miti na kuuma kendo lakini wethe hapa naye gusanisyo nasia kithe kadu ndo anga settlement na nikindi to kibando miti ni professor kivuza kibwana lakini dileo me anundu kugula chuka kumela ba ukimunyu kwa uni nananga ni tawoni wako baba ndo miti itona kumea muno tala yuma Mombasa lakini nomba kama ukambe subu na mtoto wake thuba thubi chua indo kana mathenge ni ya tonambo kana kabiti ya siatema na mutu twa mathenge ni mutu muthuku mundu la ingatisa ni woni wa bandu ku ubande tutukana muno na ni wa miando na kundu bonde ni mutu twa musewe katikati wa musemei na muaola la wangirine kwa hatibanda mitete ikabande kithuba thubi kana mutu twa mathenge haya naende ne kumbia siasa watu ithatu nene azindu bingi no wewe atongwe ni mautavya mitila mwelo banda naende Kavyu no wewe ithingelela twime kwizaithia na maundu metata nitwalike Ûkûmbîni tuboze kindu tondo twikava Ûkûmbîni yitu twalika tu malana mesa kwa tu swetie andene wa makoti maitu ala tukava hatu kuite onaku nene se umalana mesa kwa yaku na yu alivu kethani ndo atonyelela ni kumbia siasa Ûneenan'Yanî kwisira ile itatu kenda imwe itano namba yote ni mukuve na yindi wako na simu saasi ya simu isothe Siasa TV na radio nikendo cethia nitwegwa na sound violate na mitandao ni ya Facebook na YouTube ningwetha ngosoma mautumani menyu woni kana ikulio yolwa maundu ala maine onthe na yindi ikulio inene umunthe ni Ûneenan'Yanî uyu bombers ukitwa vikamuthia nondo mavanie 16 mwai oyu minded kuandika report ndisio wiona upetha no sio wivoi kana ni Ûneenan'Yanî ukwitha wivu na nguka ni Ûneenan'Yanî wakwana ngaithinda kana we wiona hata woni wako imo kwa moto ambia mheshimiwa Mbaluka nenda nambia naku na twinene yulwa Ûneenan'Yanî u nivo tukwa twinene yulwa high cost of living no galama ya yulwa mekalile na wethukisia ngale kwa azimio miungamo yayo yulwa galama ya mekalile ni methitwe maisukuma muno na mayazi kana kiu nicho kindu cho chambe kila chelete kwa mbothe nikiwa inde tutambite olika Ûneenan'Yanî muno ni andatu sioka wetina ngeweno ya high cost of living no likana ona utongo imobetu bewe bindo ngalama ya maisha ya yulu na tuoka wesaithia nibethi wana subsidies na enende makwa tovu cho kwanzie makane lengi lakini wesaithia mutongo iwole ibindesu Raila Odinga ni ndeu nena muno ta ibinda yundu kunena na yu Kenya nimeukulia na nimeusenga niki baba Raila Odinga undu etawa kwa mutane baba niki ibinda su hakililiu na ibinda yi ukunena kithemba kilo kunena utu neona ni chau mheshimiwa uko na Raila Odinga kina tumetu akilia aende oyu no kunena asante nye kilando na kwasia ni kana mundu wonde wisi ala Kenya ni wisi reality na eka siasa kila mundu ni wisi kana the high cost of living kana ngalama ya maisha ila jejiolo ndiye teto ni serikali ila jevo oyu
ni kindu kithitwe bo nundu wa mekobo ila Kenya kobete kwa ibinda Siasa na lo nisi ketha ninde yu machuye kana siailite kwewe na itakobwa serikali nino siakobiwe serikali ni siabitie kumetina kumebinda ya Kibaki toko bikibinda ya Uhuru na inde yu ninde ibikeye sasi akwebwa kila kingi kietete thina wa high cost of living ni forces see beyond ithietando ta Kenya nondu wayanga waya ya mauta kwitha mayambata kwa ugo mauta manambatite kila bantu yunende tunonie mauta mathea baini thini wa international market kugutithia nundu mauta twika kumyanza tukaete ku tingalama ikwambata ni kwitha pe musumbi wita wa William Ruto wikibilani ni ngalama ikwambata ni kwitha maisha makunde makanatho wa malisu kunza ni mambatite kou nasie kana kila kitumite Raila na tumite Raila bindi bindane jiu ni kwitha we mwene ta mutongo ine wisi ugo na ugo ni kana ni kindu ithie ta Kenyans tuta solve na you endorse a political mileage ni kenda kunekelele ni kenda kimufeve at this time na nijo tu kwasia kana isu ni siasa ibe tukitwe ni binda ugo ni kana ni wisi kana ni lasima pethe na solution permanent ya udeal na kwambata kwa cost of living steps taila siose twene musumbi la twenake akasia ni lasima kuimwe nikenda withie thowa ni wathea na akasia nikenda thowa the ndakanengane subsidy kana ose mbesa ila ciumitwe cia koti aole thowa wa mutu kaba akanenga ndu fertilizer makaima nikenda maima thowa wa mutu ukathea pandu ba unengane subsidy kwa mauta to face reality thowa niguo su nikenda with the economy ni stabilize you see ndo isu desio reality sila sibo na nisio ugo na batenzi yengi isu yonze la toilete kwika nikenda to eco subsidize kila toja to subsidize production nikenda to subsidize production ngalama ya maisha ni kuthea na nye niona isu niguo sungio la waguo na we musu Raila na bindite ni kwitha ni wisi ugo na yu ekio kuona opportunity opportunity ya ukona kelele dekenda with ando ne mamwithukisia na ne ona ne yebi na ya ukona kelele kuna as it is not the right time anabindite ni kwitha ni wisi ugo na ndaile to kuna kelele I love India president yakabanga maundu undu mailete ko pinzani wa love India serikali kabanga maundu nundu nemene na nimesi kila kiutuma ngalama jida jejo but mundu tesi it is purely above this government. It is not about this government. Asante. Kavyu watu kesemba logaya se na la webo ti wa serikali la yebo yitongoze ne president William Ruto ne na umani tena gweti na ngova na maondo maingi ala methi twe ona nginya international isa ithia ni me beyond our nini pa Kenya isa ithia twe na uteleba wamo ti ba Kenya ti to matwa na ndikwatanise ne kulesu ni kuleti mheshimiwa ba ya mheshimiwa Raila Odinga niwezekene nesa tamotongo iwolei na baibinda ona witina wa tetea Kenya muno kwa handshake ambo kilia Kenya maze Raila no kililie kilite tubinewe ende kwa serikali mbetu yeke ya subsidy katika sindo imwe ta mauta mutu sindo cia muthembosu ainde oyitu nena ngalama ya maisha yeyolo shimwa Raila Odinga wala kwa oyitu ngwesi olei no kutetea muno wa Kenya na ala mengalo kwa olei nimekwacha kana serikali ende na tena mwenende hii ikulu no Yesu mheshimiwa Raila Odinga kwa oyu niki ukunena kithemba kiukunena na ibinda Yesu ya handshake bebinda ngalama ya maisha yeyolo ende ndanena undu kunena kwa oyu nikwatia ngisunge kule yu kindu kimwe twaile kwamba kwitikila nikana the current president ula twinake kwa kilungu cha miaka 10 anaye munini wa musumbi ulo na thumu yewea na vai cabinet meeting yekika atevo wasise pia some of the people wose teta mawaziri make 3/4 manaye serikali nile na umie
na twambite kuia Raila ote nundu I think kila mundu atumia Raila ta scapegoat. Musumbe William Ruto iloneta cia kivila na gitumi kinene kila akenya meomwelekeza lawama ni kana ponthe bala unathiuka athia Kenya kana atwika musumbe ngalama ya mikalile no kushughulikia make sure ni yathe ya nthi na no ku make sure ta nthi nitwaekoko mbesa. So andu mayo mulalamikia ni undu wa Raila kana kwitha Raila ate unena Akenya kila maketio kulia serikali ya Kenya kwanza ni wajibike na yani cia kila mathie mwene nthi nundu Akenya nimewie na ondu bekikie umunthi niwe musumbi. So ndutonya kwambisia kuka kwi Raila this nundu Raila nde serikalini ti waziri. So ngalama ya maisha kwenda yambatite squarely ni responsibility ya musumbi ula twinake asisiye mo Akenya mekaiwa ni chau Akenya ndonya ku address kiyo choata nundu ona serikali ila siumete wasisia kuma ya Kibaki subsidy andu majikia ni kwitha nimekwenda ni program yethia ya kucushion mwene nthi wa kawaida ni kana withie mikalile yake ya day to day ndanende mubinyeye muno na economy pia yina crash na Mheshimiwa Mbaluka awetangewa ya kusubsidize production but ndizikana no demonstrate a clear example ya production isuma subsidized undu ila moka mazia menda andu maime they are also not being genuine nundu I think ukamakulia kila magete kwibitha nacho ni fertilizer but matanamba kwa siema na theisia fertilizer kuma ngilitha ndatu woka ngilitatu amana 5 na 25 na mathe yengi masia no bikie ngilile na mana 5 maile ambota byo Mkenya ula fertilizer to anengiwa wa mana ni nthi ya Russia waendie pa na niguo magetie kwi ya Kenya ni ma subsidize yeti ni kindu cha kwatikania mana so maile ndha maitwe fertilizer wala tunakwatie kuma Russia ta donation no uyo twambio munenge mana na nitwetio ngita serikali we subsidize ni kana withie kenda unesa ku afford mubuko omwe wa fertilizer twika ne subsidize ukongelwa mubuko omwe ukewa twanenganeta molio ni kana withie mutonya kwambatia but kila kithitwe kioneka kinginila no seleke na kwenda bulanilia Kenya ndizikana waona tula twendo tuthauka wa town ukakundwa nikeva kalata nundu kenda ni donation yoka zailo bikia mwene ndi free unless matwe fertilizer wala wanengiwe ni Russia mayete matunenge mbwela yokete then we can discuss na tukasia niguo fertilizer no na theye kwa kabindi kwelonekana serikali ya ile kuile latwasi serikali mbetu ulwa ngawala ma mekalile mailo thinikia kala na mekalile kimo ene waile kwa yangewa ya serikali mbetu for a maximum ya meithandatu wa mina kwenda obisine mwaka omwe kwendea waile kwenda uithio cha akili noka kama na measures cia kumbene cia ku make sure ndo na Kibaki ela wosie kuma kwa serikali ya Moi wala Kenya makayete muno within a year pe radical measures waya nosa no get the economy yetu ambesia kuona ni yambe yobuka but oyu mwaka ni muthelu na Kenya ila maka ya masia ne abinye magadi cia kwewa serikali ila yavetie niyo yakobie na nigana umane no seleke wende ayitia kivila atwa thata Kenya na vita ndikakoba mbesa but within mwaka omwe already no kobeta over 1.2 trillion na chumwa kithelu no zienge ya 142 billion kuma kwa IMF so
ni serikali itakueleka ondo kile kuweta ticho kweka. Okay. Sisi ya one of the driving force ya gharama ya maisha kwenda ya mbatite ni fuel cost. But wogie baso wege ndoki kitwa government to government procurement. Ningwenda toke buka byo kwa mauta. Nitoki etobo. Lakini you are sisia no kuona bado ine so solve problem ila yevo. Okay. Na vena allegations ya kana you no nie mauta amokie azu medwe kana amokie lakini you mauta ala mabidi to maele kwenda mokie makathesya gharama ya maisha meli siedioka ICs na kila ilasi adioka tukadhibo. Yes. Limino kile nunu nailo musungi ajua wenda fertilizer ila wona sidioko the manisha kila muthenya ve demurrage charges ila withia mithenya ila meli esu ya kala yete na bandu ba ku offload pe cost yende kuongeleka so kila joka ila mauta azuma kalika market no mbako gethia cost ya kuwa olito mo wa mauta ni wa mbata nundu no mbaka nundu andu me biasharani that cost eka distributiwa as one of the cost ya kuete mauta asu so okay. Ndwithia saa ingi ona tuyasia cost ya mauta ni mbambatu landing cost ya lito mo wa petrol pa Mombasa obikana 115 onende vinda ya uru mauta mayolo na ya vita bala mavikiete oyu so ndozisia 115 pa lita no yeso wa 217 kuma 116 kudio vika 217 uzune koti muthei wongeletwa pa siendo silikali na capacity ya ku control maka isi ne koti sieva mato no leli okethia mwene ndi muyo ni wekata ni wale asante Kavyu Seneta Maanzo nengenda tike mwe nambo sio kabla be nikenda ni bwana mboso ngiageja fertilizer maeka Seneta nambo sikeuri nambo kidogo Mbaluka ningona ni wome kama no no sondo tweka Mbaluka twetekelana tweko yetekelana yetekelana obaini ngenda isethia Seneta bana ke ego mangitwa muno kune ngoka kwakwe ukolo ni kiukwenda react sawa hata mboso ngiogenda tu kasungiyo asante you kilangu endonena ni kimwe mheshimiwa Kavyu kilono nena ni hypothesis ni story propaganda itena basis patipa ando banesa kuonekana document si akana government ya Russia ni anenganie utethio na either sio mapublishio netone Russia government ya Russia ni yaisi kanengane msaada kwa African countries na list ni su Kenya ta hivyo na kwa ukwasi kana Kenya ni akwatie fertilizer wa mana ni imwe kati wa schemes kana ndito ila maende na onena itevo na itena ugo kune ndani kana ni sendeto isu anena kuti fertilizer onomwe wa nenganwe serikali ni wa Kenya ni ndi ya Russia fertilizer ulawe what subsidized ni serikali thoit ni serikali thoit 100% okay, na chakeli G to G ya mauta ila wanenea issue stories ya mauta moga ama kadhio kama Mombasa serikali di wa mauta through a system na mauta mokite medha mama nikanie ula ukuete mauta na mokite ndi na vinda jiva okay. Na kwa ibinda ni di tiasia batingwa mathoa mailie ou unaweta thoa wa mauta udetermine awa process ini tu konene abu kwa mauta zaidi Kavyu kethawe na kindu ndonena ucha mauta tu konene abu asante Seneta Maanzo wambe Mbaluka mwana no amunenga mwana tu to mwana ni uzu wa ngaweno ya cost of living na no isi cost of living ni kindu kimwe azimio musukumete muno baya Ûneenan'Yanî uya ni muetie kana ketha kiyithabo ndi no alivoti muyikithile la sahi hiye kule toka President William Ruto ndi mwethukisia aya address the nation no na hise kana mutu no thaije na mutu ni umwe kati wa sendula sitha katika cost of living woka katika shilingi 145 to 175 bandu bau itegemea na mutula wesa ane weba twazia mauta kwi iyo no iyo wetie kana mauta ni mambe wothe moi wokete no the mothe ya tusongere na mbene mothe ya ngine wese thia ni twakwata beyola yu weanie kila mundu na bei wako toa
na kale kweli ngimwende no zukumia kana ngalama ya mekalele ni ngalama ya mekalele ba mheshimiwa mukwenda ithe na president mugwi wa yasia nituthe tina nitwende no thesi ni cha muno ngalama ni ya mekalele mukwenda muno kithe Erastus kwandu anasoma historia mwaka wa 1928 kwa iliondu yuko iliyu yolo andukethe ya kalama ye yolo na musumbi wa Amerika ola waikwa anenie Ruto ata Mbaluka wethe ya andu ma Amerika yuzi ndo yuzi manete na kundu kunge tithia tietie nthio nthani ni uthina ti undu twika aurabia musumbi sukula ila ciogete abalukile besola mundu nundu andu ni ma Amerika ni maleanile nake yu ethi anena ta payundu tutona kwika kauni ko kamuminie ngezi no munyanya wa Mbaluka kuea na noyo Ruto kwenda kuea uwo ni kana nyene na Uganda simo ina betie mauta mendeku Tanzania mende na ba Kenya mauta no kana lama na umie kwesilola mwa wa finance bill tuna toye kotine no sungu kama matuko mengwelea nyanya moyo unamba tuye baya mbunge muno wa kuma na nangine komia thandatu kwa uma court ni mainge na mbora mauta methi ulu ona kwa uata mbembu mbinge ya mbao kana challenge nge to aflatoxin uketha no mpaka imbemba inagwe uketha no mpaka Aeni matethe gwe kunyasya imbemba na muno kola kuma mbemba na Makueni na tie gwe bangithetwe ba kaiti bakubya kwa mheshimiwa ndambuki wa assistant minister wa Uemi okay kwa chindu cionthe itumia stima kana ikatumia diesel na yu diesel yethe ulo imaanisha kuthia mundu ugathia na diesel kumithia na stima la wethe ulo pyo kana umithia na stima lo so gwa ni diesel haya uikua na diesel kwa ndani wathia na ngalama yulu na wakua na ngalama yulu na chike ndo na olasimithia nundu matukwa swinge tateta utangazo kana nikiuthea na ni chaemie mbora ko imutu mundu wa biashara kana no thenie muno aibicha dukane ila yotoine no mpaka ongele ngalama yake cionthe bau kwa nundu wa kuthia na sima we yulu kila sisi ndio cia mbarasi yulu na biashara ini kita kudhala na mundu lo ambize biashara nini tiema no thia bayandu meko bakoti yu angala mauta mambata muno ndo mundu anaimane tinga na komboa kwa kaka imeone tinga oka ibwa mbeza mbinge ayoba nsau nundu mbua ni tukikie ni kuthi muno aima na ndanga imachuma kingi ngai mana kwata nsau mundu sinde tumia mauta mali ndo matumikie kuima mundu athina ngale yake aitia musia ili kamatatu kana maithi na nyanya ya ndo ingi kana yosa uba nundu ndi mbesa mbingi kwe ngale nyusa muno na mundu atumia ngale nene jo ikautumia kakali kanini yethe mauto ndo na nyusa atiwe no nyo mheshimiwa uendelee kuelezea osu no kuona serikali ta genuine na kuthesha ngalama ya mekalele webikize president no kwaze ni twende no thine kia maundu thani mauta ni meothea no twende no banga mibango undu serikali ya Amerika yekie kwazia ndithesya tiwe wayo ni chindu ingi o Ruto no nena mazumbikio tamwe mana menuka na yu mheshimiwa Ruto uende ndasumbika ingi ona kenda nundu bandu ba manda solution magweta ku manda excuse nenda kwaja kicha fertilizer nyene ne sequence la diplomatic channels fertilizer wa mana ne wokie na muzumbi wa Russia ndogela katangaza kindu kitebo na minister wa Russia na iko kwa fertilizer wo kani wa bulaniwa na ila ingi nusio serikali kaweta zindu ila siago na fertilizer ndonanga wegela mundu na ibimiana mana ukwatie muno ko ba ikundu kumwe aya ando ingi maitha cia indo ta Masai na Somali fertilizer okathi ko inde na mwimananga kingi cha ukiane na gendo imiwo umecia kaba indo cio igitio wa imbua mathi ni kamuno
chuki ina tete sio chumi Okay. ko serikali la yibo ndo tukwenda yekase na yeka kindu ndo chailete ekakutinda makuninda kona makuno matuko no umunde la kola mashima ruto no thaithela ila maandi na mundu gwetwa chitite ulonga miezi ndo yi ulona asia ayu yu nange Israel kwa guma ama uta yuka wa Israel umie ba yu athia kaya ni gwanando ndi muchiko na kukaya ni chitite kumanisha muzumbi wambe ukaya ni kwa musi ona mwandu ma muzumbi ala mamunjubete mamuyani to mamukaya kala maisha yeyulo kila kitu mando ala memo pakani mavuka mpaka yunywa mahuta ndinge kibo kono kintu cha kusizwa katika rekebishwa na Kenya tende anambe Kenya ni itu ilionde ona lati uvinzani no vinzani serikali la yogera uzumbika na ila nenda kwa Mbaluka ona maondo mathuka oga batu kibila koza twike MP ja mudhoje na nda mudhona mundu na no utapazia president yo kweli no yaga mwewe na kumuzumbe bai wenda ungokala nukwa umbethukizia kana la umbethukizia asante kwa hiyo gende ito iyo ndetenda kambenzeo tenda thukumandu ma Kenya no ndathubuya thukume na yuwe gwa matu utibenge wa atokwanangwa na wewe sobwa andu menyo yuwe gwa opposition iko netekelela ukalele usuye maana mwana kana serikali na wajone kana pepa andu ba yukalele la wako niwa waziri baya kana minieba unu malukele ba obia la wako niwa ne Batimayos yu nuzo batuka na Batimayos akausumbwa Yesu ne mundu munene ena nene yunenge ko nakalele akamba Batimayos aina mwike ogelia waje munona kana Yesu egwe yuna andu ma Kenya no binzani me amokelia waje bio akana Yesu egwe tune enu jeruto ayata serikali kapa tumwe medo tumwe kala linda ndo tunola linda mwingi utasia Kenya Bwana vile ni bwana serikali nge asante Mbaluka inogete kwa Kavyu nengo nini rabuka lawe mheshimiwa Mbaluka pe kindu kicha koti usu no sia there Kenya ingi ndimethukisia ni nditembea mesiene chumani kiu anethukisia wandu mainena okundu iwa tutaxi watu ataxi wanaimuno na yu no yowetete yolwa mekobo ya Kavyu serikali mbetu indi kicha tax nacho nondo president lo yobo yupe tax bingi si kiwe mwesi amba tutake ucha mauta kiwe twabano kiucha tax nacho mu Kenya akielewa ata nondo akenya ingi mayasya kicha tax kene cho kena thina anicho kikwamba tengala me amekalela asante yolo tax nienda kwa setau no sio andu mama nekana etha ni mwenda ndi yongamie lazima andu maibe koti no sune ugo wakana ithieta Kenya twai makwemba koti twitha tutena nthi itona kuthukuma na musumbe wea wake ni ku manage taxes ila siaibwa ni enenthi na kute koti siekumwa kana koti utekumwa ni kumaanisha kana ndende thine sondo baende nondo bailete na koti saingi no tengemea ni na mbesa ila kana sindu ila responsibilities ila government yenasio na nicho naambie na kwasia responsibility ile mwe na inene na ngwenda kila mundu ametikile na amane niguo ni Makueni ala mekiwe na matiwe mevo ithie Kenyans ni tunonie na ituonie serikali ila yabitie mali increase ceiling ya borrowing to 10 trillion ila kwa kitiwe mheshimiwa Maanzo hivyo hivyo na nimo mabitukithisie ceiling yambatwa na ya kobwa mbesa siabika 10 trillion na mbesa imwe sio koba wa isu sio wetwa ni sinengano ni IMF ni kondo akwiba Makueni ala mabikie Kenya tena mbesa netaibete uwone musio wetabwa enenthi kana ithie tando ni lazima twethiungamie na twethiba Makueni ala matwekie dio kana mabikie sasi akwiba na tuthisa kwiba Makueni asu tukaema kuungamia ngalama ya maisha ala mevo oyu kou nikenda to strike a balance ni lazima withie koti ni waibwa kila kingi cha keli ni issues ile ina raise iwe na Kenya yolua dola
unanenganiwe ni serikali yulu wa ibandi na sindu cia muthemba tosu policies wila Kenyans mananenie because in serikali yethukisia mwene nthi immediately that gazette notice ni na withdraw no walika bawe ngani kulilia kule kunaweza kuja baadaye lakini serikali kwanza kitambia ya kweka undu na hiyo kayerevoke itina wa NND outcry ya NND itambia sio yosa waniki na netambia yo bine ya mwenende ibikiwe niki pata namba nondo nini ile nanenganywe niki ndiki naise kana menda kwa mbodi public participation NND manambia kama manambia okulwa matambite serikali tambite opetukithia sindu cia muthembo niki serikali kwanza matambia ma muthembo na itina yerevoke Erastus nendo kuya kana kwambatia kwa ngalama ile inambatiwe inambatiwe ngalama ya kindu kimwe inaisindo mbingi na ugonekana wasisia ikosa jila manekie neta ya kwikia thoa wa kibandi nundu katiba the constitution zaitie kana mundu ailito nengwa kibandi ni right yake kunda ilite kuibithwa lakini waisia yusindu ile ingi inaibithitwe nesia elite kusiaigwa kwa review nundu cost ya unengane birth certificate for example kana death certificate na certificate sila inge na services sila inge government yofa the last time yekiwe review ni over 20 years ago na uwa thokomiala undu muthokomi wa serikali waibawa ebindane jiu tiwo muthokomi wa serikali okwebwo mundi misala ya thokomi ma serikali la maofa these services has grown yende yongelekete na waisia cost ya kuofa e services ila ongela waisia cost ya unengane title itue yisilingi maana 5 na nicho kitu miwethi ya serikali yethia itibikia kunengane e titles itiungamia na kundu kwingi kuyikala kuteta title pandu ba kwikale kuteta title kaba makeka masabu makamana the right costs o yukulingana na undu ngalama ya maisha jailie nena nikenda andu makewa yumukaiba mbesa sianona no mukwate titles kwa ngalama isu no si na review wa kulingana na ebinda undu jiendete na mbinge siasio sielia kunenganiwa mathoa ebinda ya ukoloni na inge na immediately after independence na kwa waisia kumebinda juu ya iweje anenganiwe thoa kuko mundi kweli ngalama ya kunengane sindu hii has gone up and therefore ina necessary quick review na kwa unasie ndiko asia kana review ina ndoku ina kendo kinai kisele lakini manako siena kulea quick public participation ikosajela alama na umisi policies kana policies hizo na vitu kilisema hapo sie ni kulea kwiando kana ni saasi ya kuongela madhoaya na kwa public je involved nikenda itangase kana imane jiongela kwa ngalama jiba kondu mukate tenetwa wasilingi 10 yu mundi mukate twe kwa wasilingi 10 kwa otau ando ni maileta kuelewa lakini yone ngeti kumaanisha make yedoa matakoletie mwenendi ikose na hivyo asante Kavyu peke ndo enda wapi nenda wekendo mheshimiwa Mbaluka wetha iweta kusikana na fertilizer Yoka TV ne kunengane rumors August unless Mbaluka kenda kutavia agenya kana serikali ya Russia through its embassy matuko 3 mwai wa nyanya mwako ni ya kenganie kana ni ya donate ya Kenya 34,000 tons sia fertilizer so unless either Mbaluka kana serikali ya Russia kwa mwa wake ukokengana kila kingi an expert mubeawa mauta na challenge kila twina chona thoa wa mauta it has nothing to do na kawe kwa ya Russia kaweba burden nene ya makotiala na wongele kuwa bei wa mauta ni ma taxes na levy ila si the dose yumwa na kindu kimwe I think
silikali nthelu ala mekwasya niyo responsible na thina ula twinaguo 16% ila the current government ina implement ya VAT on fuel ni kindu chokite vinda silikali ya Uhuru but education mwene nthi na pandu ba kuintroduce 16% ekia at 8% but ila tunaminio kwitha na serikali ya Kenya kwanza the first thing on abate consultation mamidabu yoka 16% so what kila kina expect ya ila wa midabu imaanisha su ni additional cost wongelela mwene nthi na withia kenda mauta anaeloma wa shilingi yana na 50 pembesa ingezi yolo siongeleka bau so siendo isu nisyo siethitwe sibinye ya mwene nthi na ila tukweyangewa ya kusubsidize production ndizi kana mheshimiwa Mbaluka aware as it stands agenya ala maende ya kwasya mawia nundu wa wongeleku wa cost of production company sevingite ni aingi kukila ala maisya we vinda ya corona nundu ila woka mwethi amwe na tax policies sio ku make environment ya kweka biashara yikenda yulu companies yekata na ninena from a real life example nina nyanya wa mako atatu umona rani ya company ya beverage oba Kenya yitu na ina thukumi manana na 63 mana isa kuma bau nundu wa kwitha atatonya ku manage cost ila siongelekete nundu ondu wona tukunito ma taxes no wo corporate kana companies ila sio thukuma Kenya ona sio sivinyewo the same way so munauzu nekiata anaoptia ku relocate company yake athi aka operate Dar es Salaam nike nundu business environment yaku ni conducive na utamfanyi biashara no kutialilwa ikindu kila kingi Mbaluka madota vya Kenya painde yaisa kukwata financial autonomy kana yeka stabilize na kutax citizen mayo mpaka to the beyond the limit kila weka nicho ila wambesya kutax na wazisya esilikali the tax kila mundu lakini imbesa withia sioka autielwa to the few ala meno uwezo so no mpaka tax policy na finance bill na kiwicho matenda kwigwa ila manavi tukithisia no mpaka twithukiisye a Kenya kiyocho na tuime review tukoka na tax policies sio favor production isume weta kindu ta housing levy ti kila mundu kwenda nyumba ilovi na wasisyo one arrangement yayo utanambe yotilwa na waelenda wanengiwa opportunity ya kwasya nye nundu ningu contribute scheme neno nyumba yakwa nenda ngeso nengelwe sio kimau ni miendela Karen ni kindu chakitie kuintroduce wa mbesa siambisya kwoso kuma balave ya Kenya but vaimu Kenya wina a clear end game housing levy na contribute ngesa kumilela ba ngaumia na vikaba na ni very tactical egite contribution period with the almost mundu wa mbendo izo benefit nikalipo miaka mwanza kuya isabuyela makunete chao endomba nitie mbesa sia kuna shughuli ila sio na miaka mwanza yoko thela kenda kwa bahati ndogu nimekwata tamu ya keli ikenda yokito thela so ugethia silikali ila yokite niyo yatia ni wene kindu mayu nene ya cost ya education kisomo balaki endete anundu wa kwenda twina silikali itenda kwithukisya na alame obitukithia i policy mekiwe ngusuni ukethia maitonya kunena sindu ila siumesya mwene nthi wa kawaida cost of education oyu azia alame otwa siana university siana mbinge ila siumete misye mebinye education university education yogito twika a preserve kwa andu ala mena ukwati nundu ila woka weya musyai
na ndino ngunenge example na Makueni twazie Mûthya ikana kang'ang'anie kavita kathi university kuya mwiso kathonzweni kana masaku kundu ta kuya kwa savyo kana Kitui kana kaumite naku kana kau kindu kila kenacho no hope ya maisha na kana ng'ang'anite kavita ni kana kalike university kakwate mwanya wa kuvindua maisha mako na Mûthya usuo yethia onaliwa oya ni challenge na hivi kabwatiwa mwaka umwe withela waile evangili 300 na meno janja maketie yukuka makakekea makakabaka icing makasia aigila silikali gitie kweka ni kuumelia office wo ndola silikali portion ila silikali na ivya but kindu kila motota vya Kenya yukati wa mbesa izume asia mana umelisie portion ila silikali na sponsor tuisoma university omituki wiminokile unethia fees silikali we pe portion ila weva ukanengwe help but oyukila mekwika help we nengwe na namwila yitwa scholarship ila mekwase ni portion ila maumilisia Kenya mone kila silikali yevya wa mina school ukaiva help na bado ndwiva mbesa isu so kuneza avuta mundu wa admitiwa evangili 375 School of Engineering ni miaka 5 uimina Mûthya yusu kana kana kenda kataitwa over 2.5 million kaile kuiva na ka mino ila production nimeasia meo subsidize ndwithi ya mataxi ya company sio ndesi ya Tanzania oyithi ya wiola wivo kana kukatonya thukuma ni wangili 30 okay atilwa usin levy atilwe 16% ya mauta ilazi ya NSSF manongelile kana ku withia kadue kangombo afu ya maisha mako kageza ambisia kwenjo ya hivi cha miaka 30 adielie miaka 10 ya utani so no mpaka tuka face reality na naagisie silikali introduce ya subsidy program ni kwitha kana iti uthukuma ni kwithukicia mwene nthi ya siata cost ino ya ivande ukwasia manongelile nundu wa production Kavyu pe alternatives aya ninu malukite mina isu mheshimiwa Mbaluka ukwasia manongelile cost ya ivande nundu wa printing then ti lazima makongela mbesa mailenda manasia isia makagitwikithia digital ukethia kenda ninya ngwenda kivande eka ile vinda ya vika yako ki apply eka nuso si online na mina kusosia ni printi gitotwa eka gito certified wethia no tonya okua kenda silikali ya miwa ya ku print ukethia nye mwene kenda ni taito ngwenda in the digital format nga printi ngatwa kwa register a certified na nenga ne documentation aka kuna seal with the cost ya print ni yo kabalani agine yuko kakwasi hadisi ongelile nundu wa mathangu it's a non issue na nzia ya kwenda ove na mwene aya asante ne muge hapo noka vyo kajino wane nanga muno mheshimiwa Maanzo tio kumwana ni usuwa ngewasi ya koti ngewasi ya mauta ngalama ya mekalile atuinene yolwa Ûneenan'Yanî uwe bomba sa kwa woni waku no kuona Ûneenan'Yanî osu we out of contact kwa oyutu onena kwa oyu na no kuona taazimio ndo mwena demand ya kana ni lasima kalama ya mekalile nenewe na sawa sia nini IBC sevingwa na pia Kenya kwanza kime kwa housing levy na yowethe tipo Ûneenan'Yanî ono uthelelevu unene no ne okwananga masama Kenya kana une wa kunene ya mathina ma Kenya itasindu itu unene abanga wasi ya mauta ngawasi ya ngalama ya mekelele kwa mbatai Kenya mendo mana Ûneenan'Yanî uyu nukito thela wiso thela kana sionanania unai wavata muno na ne wavata no time ugo ndi time ugo ndi ngwatalii ni kiawa na kunukuta atalii kuivika mbesa cia wenine ambacho nicio isumbikite yoro anthi kwau Ûneenan'Yanî kwatia nimekuelea no sindu ima maisha ubia report na maitethia nundu kindu kila chai kinene ona mo nimekwetikila
ngalama ya mwene nthi yulu muno na yu kila kitu nakuma kuonanania ni kila maandikana kikathi mbunge kikathi wetwe ta mwao ikiu nicho kino na utethia nundu pe sindu mbingi pe na ngalama ya maisha pe no bo IBC ndo IBC se ubwa pena sindu mbingi akenya mananenie na nusu yu kila kenya mananenie ukethia ni chethu kiwa andu ni manetwe mana the public participation ange mana the kunena ange mana andika mabalua ange mana sovia affidavit kuzi nisho ndono mpaka isiwe mukenya ndata nando badai kwe kunoke thoi titeka kila kitethia nthi yitu akenda kila mundu aunike na keja court wewe kese mheshimiwa Mbaluka ndo kunena yolo wa court yasia tande tuyeza kutwika ngombo ni wali nutumie ndeto ya muthembozu izo twika ngombo ya sindu cia kana kulea gwitengemea ndi no yitengemea muthuru court Kavyu yasia ndwezo tax yandu to the mwisho kabisa nikenda mwe sustain nyutande pambe ni nasia kana court waingi ba muno ya sala mbingi ni kusa na nanga nitegelekanya ya mauta ona mando mateka utumia na yu ende court yota nenda kwa shakana mikobela Kenya twekobete mingi yayo na kwa mheshimiwa Ruto wa serikali no mesi koti kino mado na sekretari cho serikali la ya Uhuru Kenyatta ya Ruto mbe kekati Ruto Uhuru Kenyatta ndendo asumbika na serikali la yu chaubitwe yu patike ndo utesi kume binda ya Uhuru Kenyatta angi no monde minisa make monde maani ta serikali katikati minisa make monde angi meta wache logo ini ma mose ya mobo ni mane kala cabinet na kelba hiki ndo tanesi kwa uba ile tawdi kwa siasa ba ile tawdi kwa siasa tale nda timanda tite mwene ndete kata usungio ba serikali takobete ulwande ona America iko ba Rome kwa Vatican kwa mwisho wambi membesa mbingi muno makovithenti makakovethi ya America kuona wa Kenya kila bamena ni wakoba mbeso katumia na wiki corruption na thina munene wa Kenya kuma na maripoti kauta ni kana ulusani ni gwa munenange pa Kenya na serikali kuna yulaita budgeted corruption na ningo na kuonya kitu kingi serikali nako seyuando nundu wangulu yukila kweta kwa angalikosia makendo kupanda miti himiti panda ithio wesaje mwe na mito na ndina inze ubie gathia carefree ni ya seedlings na makweli kumea mikao thondo kwenda kupanda miti kila kidaende na natati kungangana na waziri muno imurabya kana igithaka isuti iyi namba kwa gazettement bali tenda be public participation na kenda mwete musumbe kinundu mwa moyo no kuka ekoke na sakwithia aundu nesi ninelia waniguo tio bandi wa miru na ubenda ndi wa itheka na ebendiro bayona kana beno benda ndi wa itheka muno ukamba nundu wasia maboko wasia kwa Portland itheka suni itheka si bakuvia town ni itheka si bata muno na wasema kindu na waje katikati bandu economically ulumuno na ona ndia sai kwa town plan mathina maingi muno market title zindu zio National Land Commission musumbe makuo unumye na nenie na waziri mwena ambia niti usovya you did not send back a gazettement to mandao ndo ikoti ndo amemja gazettement yesu na ithaka ihipa kanwenesa wewe ngirira kunanga ngela kanyo asindu yani ndo serikali no ni uko na sindu kaza no sani wa musumbe akiteta kuingwa na ndo angi abo ni tu niki cabinet no kwekalande kale sindu nesa kana sindu cia kisiasa the no mamunene musumbe Ruto aende ise siasa cia 2027 kuma ila azumbikie ambesi au nusu na no wende ese na kuna siasa kilevina yuko wi siasa cia leti ambita amba kanwasio mwene ndya kathukumwa na kenda yuwethie magula cio kulia mothe ni masungike kana serikali kwa hiyo ambate ngarama ya maisha wale tena nga maundu maingi muno na imali to kuthesia na kenda yuwegwa no wende wete muguo katika nthi lakini ndo Mheshimiwa Ruto ndakwenda muguo na ndo vini ya ndo muthembozu aru molea ginala make aya asante na President Ruto umunthe ni wasekana kiarilo chake kinene tiko nene ya siasa cia 2027
ni kuthukuma ene ndi focus yake kwa uyu wenda kwetiu aze kana 2027 ni mibango ya ngai na wendi wa Kenya kuwe ndakwetenga ya re-election ni zongea kana ni weta ndi backup ndi tosisia zima anasiasa kila wana na imani zao ile to nena kindu cha kitheka cha makindo wanenga mwana yes ni onenga mwana kwa metukine kenda ni thini so Mbaluka no mwena makindo alright tutaende basa yes tenda kwasia kana ilange waya fertilizer nenda yume matone ma mwithukisia keka Russia ne yanenga ni fertilizer twitha twawonie me receive Mombasa na serikali ikaiko receive fertilizer wa mana na chuto yaachona kupyo kwa ugo utauka fertilizer wa mana Linduri wa receive ya kwa embassy na deputy president yes na deputy president maya receive ya fertilizer wa mana nisuo la fertilizer wa serikali wabikie donation nani ekatu makendo utambiro thikire kama makendo kidogo tu bado kambetekelie donation emyo reports yesio kie by the way muthenya usu Kavyu no weta embassy matukwele mwi wanana tu 2023 ne kokie reports that Kenya ne kwatie donation ya fertilizer 34,000 tons from Russia. There were those reports and we reported publish yes website na katika internet that was reported makendo akatambo inge waya makendo kwa serikali ya Mbaluka ta tianisha katimu nenga bana wa makendo pio kwa ugo nengwasia kana netuonie makendo tene thina mbusi na thini wa records ila tunanengiwe ne kana mbusi 23 ni cia flow ya makendo before kitheka kiu kilikwe na chanangwe nando na wasisia bala mbusi ila kana itheka ila cia preserve weta kibwezi kuko biko mundi yakauka ni kwitha source ya usiusu ulaisa kulikilelwa ukanangika yutu na makendo beitiele usiumwe out of the 23 and therefore ni important area ila ya ilete kwitha ya ku preserve kigu kiu withie nayo ni daima kulikwa na kwanangwa ni kenda andu maika kose kigu ku president anaendetwa banga kubanda miti na make sure ni wa imizando maumeithekane ila imanenga ya mbusi asante na kuone ngwendo support kuba yo benani waitheka wewe patio benani waitheka mundula otwite kundu kula kunengae andu kiugu nusio ebete nikenda andu ala ingi ma benefit kuma kwa kiugu kiu na kuone tu support ni tu support exercise yesu inekiwe ni president ya ubanda miti na mundula wonde witha atwite balabo ndhe ba makitwe ta bailite ithabe kitheka kiucha kusubia kiugo ajibetanga nikenda andu aingi na andu mama kindu na andu make kumbulyu maene makakwate kiugo na indi kila kingi yulu akitheka cha Portland na yulu akitheka cha mavoko kwa ugopyo beitonekana ukethi akitheka mundu amuka kwacha akaiya keke okuta na yibakia ndesimu baka mwambio na muminukilio kithekani kiplani yawa kila kiende mavoko nukola na kubena NND nenye kila ndonda kwasia nikana andwala mesi meithekani itesio cia mavoko ni maelite kuma kwa ibindani ji nikenda kumabu nao serikali wa masaku uyutethania na national government maplani mavoko nikende thakitheka ni chailite tha mokoni ma serikali kana mokoni ma county government kwithe ikitheka ni cha plan wa chuni cho important asante Kavyu twasioka nuka kwambia naku na ningwenda kwesaosa woni waku yulu wa bipartisan talks Mbaluka na Kavyu twasiokeria ni mumbetekeria na ndi bwana mutezi ni mundu abenwa kitheka ni serikali yetu akombasore acquisition usukwe wa north ana kugetheka bandu bangi serikali aya nende no kilungu cha kuombea siasa atu evano na atongo ine wewe ne wamewe mawoni mo yolo onedanya witu wendisi wewe wanata yolo amaondwa on the maende ya mondo mode maingi muno twema kwatania on the
o twinene yolo wa bipartisan talks sisi ukitopika muthia mwini uwe 11 tumane sio evidence yonde siakua ni kuweza kutwetea matunda azimio ya sengalame ya mekalile no lazima ile boy that tu wiki ya sahi kendo kana report yesu na maondo ma IBC kuseko kwa IBC pamwe na kukunekelwa kwa saba sia usakwani mobetu na ikulia yoka na nongo kulia tongo ikana mwaka omwe na miyele ni yadala kuma to asakwana na twethwa na president be bata wa kunene ya kula sia usakwani mobetu kwa ibinda ye kana ketha ni alame onene isu mono tazimio ne mahile kuibanga usakwani ula ungi ukite na tuyulwa ni kula sia betie ni unene tuko kakuonena nesia twasiokethia no wete mawoni mako yulo wake ekatwambie na Facebook nengosa simu na mea simu yeva ukione kwa kukou kuna simu ni noti monza kenda nyanya monza noti thandatu niambie na mundu wetu wa Samson Musyoka Asia CS wa energy chiri akuniwe kelele kwa nondo niwesikie niwe unatumia wa kuvinyia mwene ndi ngalekoni ya stima na mauta. Erikson Kitushi Ndoku Asia tumechoka na hawa watu wa UDA kila mara ni mambo na blame game ya previous government. It doesn't make any sense when you lower the cost of fertilizer in the name of subsidizing production and you overtax us, thus increasing the cost of oil in the pump. We as Kenyans need a solution. Mambo ya fertilizer tunaweza tumia cha ng'ombe na mboi. Josephat mwenyewe ya Asia zile pesa Ruto alikuwa anatoa kwa kanisa sialete azitumie. David Mutinda kwa kuli ambalo kai serikali ya Ruto koyo yuma sia court. Okay, Mulinge Maiko Akasia quite a good explanation from Mbaluka on the borrowings from IMF. The bitter truth that Azimio people won't agree to because they like surviving on mere propaganda. Nake we yozwa nena tumani tasomeka Benjamin Mwithi Erastus Mwati ndata Somaliland tumugwete nesa muno lakini twina uthatu mwinge muno nondo wa Ruto lakini ngotavya Kenya Ruto alia kwiwa mwene ndete ni kwithia ndako ni wakura ni ya Kenya yazia Ruto elea kwiwa mwene ndete ni kwithia ndako ni wakura ni ya Kenya na mbesa ila watu meya kwa tekebela nisio wendese na kutonge ya usuni woni wake Benjamin Justus Mutale Asia Mbaluka we sawa view emea vu serikali ni Maanzo na timu yake ni mea ni we ni kwikala ni mea ni we ni kwikala obinzani na kwa Asia bomwe na bakwetwa mbai na kukwata mbai mateka yuni we mutu wakatuko niwe mutu wakatuko zobe ambai tuned in from Mwatate Taita Taveta kwa Mbaluka we niwe mutu wakatuko nothing this government has done it just sweet mouth which was said by retired President Uhuru Boni Mwesh na ke mondo kwetwa Erikson ina soma otumani wake kane soma otumani wake mondo kwetwa Phil Jones Motie. I think there must be correlation between UDA members and fear of the truth. Why should the guy lie to Kenyans yet the writings are clear on the wall? I understand sometimes we try to defend our jobs, but Mr. UDA, do you remember Ruto saying anything they are borrowing is well planned and is responsible for it? You can't keep blaming your parents for failing to support your family or failure in life. If care is not taken, Kenya economy will be worse than Argentina economy, which have witnessed inflation over 150%. Haro ni mwambe kizuli ya serikali ya dash ni tunuetie okay Teta zindema tabia Mbaluka nimo make kutho semba ya mukamba na mayina agenda ona yimwe ni matunuetie na ke mundu nwetwa Josephat Munyao akasia okai athiriva mone undu kamba ni sia vingiwe nitwa na twavutwa uzyo se ni mavuti we maisema uyangala kwa sia athiriva
nake John mwawe ase athukumi ama Ruto moka va kutukenga Mbaluka gitokenga mwene ndi twikalana yakuyu maikwenda uvo twikaleta yakuyu maikwenda uvo wa serikali ino ni yakivuthia na uvungu Kalonzo niwe musumbi 2027 okay ni kwati watumani wako ni wavika uvange ndina kuelewa nuke kwa mundu wa Cyrus Motoa yasena kwani hii tax yote inaokotwa na Kenya kwanza inapelekwa wapi? No employment, no anything is going on, no help in universities. What's going on Mbaluka? Hata kama ni uongo mheshimiwa, tuambiane ukweli, hapo kuna shida. Abel Mutunga Erastus kule Maanzo kana Raila ni waisi Kalonzo tosha we Kavyu na Maanzo Mukunite Nesa Paul Kesiagas Benjamin Muithi kwa ngolesie tumani wa Zemba pole sana bandu bana dina wa Zemba pole sana nena wakomana na wone ngwekate ngosoma chaulo yase Naivasha ndani kunena uwo Muthei Ruto na uvungu ona tavua kana kanini eka 2027 yevike tu mutume otherwise show iko sawa asanti kwa kule Mbaluka kwani Ruto kwa wewe masi ya koti usine mundu wange wa kule ngewa ya koti beni kitangata Mbaluka no kusaida iko songea Mbaluka sawa view usiyeta wa David Kikuli na Peter yule muhambo ya Mbaluka mekita otobaka langi nondo nitusoete ukengwa free fide Helen nukete kusoma maotomandi ma YouTube nekenda nose simu kwa huwa ndo ma simu nukete kwenyu na ndo ma YouTube atongo imo kamba tunengane ndai ya na toikusia evula tuetete na kwito nyenesi kana kesi yako na 2027 kila kana kaketha kaitha ukia muomoni kwa Kalonzo ngaveta nake abaloka nake Maanzo chake ni kelele mikutanoni ona Makueni tuivaka yellow before 2027 Mbaluka subia imbai Ûyîetewa Eric Kimeu nake mundu nwetwa yatwata Daniel Makau all the way from Kisumu County. We strongly support Kalonzo Musyoka for presidential position 2027 nzebe ni ngwate nzebe ye kwatwa ngale kwa ya Facebook yakane sema ngale kwa YouTube nikaenda tusiana nzebe ya kuyili ata nikaenda no kenosa simo mwati ndata kethya Maanzo muno na wimwe Îkûmbî atevo zaingi ndethara okay purity David asante na watu wako mwenyawa. I don't think there will be any good results from government side hawakuwa tayari kwa kuongoza Kenya. That's why they don't care about our suffering, but as Kenyan soon we shall get solution in Mogadishu. Osengale wasema Mogadishu musomolo explode band as a political class ni mama nyiye kwitha twitha tumesi na toxis ya manzia aume obandu masimaili allowance no tiri mwenende kuma siambia waona kindu kimwe itethetie eka maundu mo Kenya. Kenya imeisha hii PowerPoint ya ngole Seneta wakwa kana isuwekete ne kaunda suti ela musumbe unambe isieke ya kaunda suti back ya mondo magiti kozania netoke ebanga we kita kaunda suti let's say president aya tuka kwa modoto Alfred Masai sasa na weti otenekana Ûneenan'Yanî no wamana na vai matunda twetele eka kuthi miundani na kuima twi serious to the setho wa mutu na akasioka akasiona bo Maanzo we ukatwika president wa Kenya ukatwika president wa Kenya ukitambato nieta wata nikena ngala amekalile ithe uso ukule tukatwika president wika hata nikena ngala amekalile ithe Sara Kalonzo Erastus singelezea tongo ya Îkûmbî ya siasa okay sawa ende haya Sara Kalonzo the sister Moses Kalonzo something Kavyu sometimes Kavyu no na point Sara Kalonzo where Kavyu is not true Uhuru overboard kwa mundu kwasia who told the UDA guy that to lower the cost of living you have to subsidize fertilizer
we can't use cow dung na tusonge mbele, or we can use cow dung na tusonge mbele. We use tractors zenye zinatumia mafuta yenye iko juu sana. Punda amechoka. Tuke kwa Mulwiro Jonathan Mutinda anduma Kenya kwanza masoe kwa serikali nzelu niyo yanangie kuthuka ekonomi ya Kenya bati huru amatavia kana ona mundu alea kuzia kazi ana uhuru. So ni tutabwe yokoti uno hoteleti nzi ata ozini ndana garome da balagini ni show umeta county ya Kitui uhuru munde mwinge ni wazi kana nuwe ya serikali ya Kenya kwanza maike kumutula motikela ibina amekea joko asia kana ona kiveti chale tisikile chale chao no uhuru meza ya no uhuru. Tuke kwa mundu kwitwa Benson Kinyua rasa singeresi atongo imaitu muno twivamwe kumbeni Benson Kinyua ngale kwa matu honorable Kavyu sawa zetu Jackson Mutuku Eric asia mwano kwitwa Kavyu na uyi mwinge muno. As Baba Raila said, MPs, our parliament is not helping us as Kenyans. Na ke Sara Kilonzo akasema Kavyu okunire sindu nesa na utinia. Jeff Chalo akasema I'm watching from South Sudan. Kenyans are so loudly on this cost of living debate. A liter of diesel here is equivalent to 200 shillings. In Uganda, a liter is equivalent to over 200 shillings. Watu walime, mvua imenyesha. Magereza wa Sudan. David Mukudho akasema sasikeli atongo ya sumu no. Na witaji Mbaluka asi ogemosi kuwe vai mondo wenake eso bya muno nondo wa one na ende mautomani meanata mautomani atatu nikenda no sesimo Bernard Makawarasa. Si ukweli ni azimio maina plani nondo mena siasa mene siasa sia 2027 ende Ruto ngewa ya siasa Kenya Kenya sia Kenya okay Joseph Mudhama Mbaluka okay. Erastus za tabia Mbaluka kana serikali yoni ya okay. Aya. Sila Mutiso aka mundu wa kuoko wa Kalonzo kuma kio salama. Uliza Maanzo miti ilipandwa Makueni ilikosti pesa ngapi? Njise na Maanzo ni wezi. Watuba ni wa Mûthya Erastus Maanzo ya sawa but mwambie ni walilwe ni kwa oversight serikali wa Makueni na angaloko ya Ruto ni waimiwe ni wea enoke tene 2027. Hasuni ya mama mautomali meju naende ni muvya mnoko wa kwitha mwende na kutambanya na ito masani asu yuni enda kwa simo Madam Kanini na ngelele simu itano ikenda wesethi anitwa sioka paatongo imasungi ama kulio na tuende sio Ûneenan'Yanî witu wa muthenyani wa umonde ni enda simu itano namba ya simu ni noti monza kenda nyanya monza noti thandatu simu yambe hello mutongoi hello Kanini wasendi wewa wadi na mtongo TV nesa nena nao na Jackson ya Jackson kana Bosco 001 Jackson kana Bosco 001 kuma ngale kwa iba kuma Kitui. Aha, karibu sana ya kuombeni Nali kama nani rahavone Maanzo kuni raku asante yue mana wa yudi abo mkona kando eto Mbaluka abalukite bia nige abalukire nondo ekito tumezia ekito sukumezia kamiko na ne bando we ni kaende nai aya be mano kutoka Kavyu MCA mtavia point wale ana point aya Seneta Seneta imotongo ye isiake to nena yue Kavyu mtavio ne somano Mbaluka kana ondo Kabaluka America owada we Seneta no we kanganisie okay na yakangani uno Trump enokio okay ko wazera yulo bipartisan talks hivi siende bipartisan talks era siena maendeleo nenda kwa jeta Seneta tuende de maandamanoni na hiyo ndio deme kuna mweredi ready asante kala kazi ya nondo yundie tutoide nai kala kazi yawe nondo taxi ko kono yi actually my brother na mano wa UDA on a president
actually no kona hiyo ama men behave like our people matena family na one matakedo atongo na uke matakedo au mauna asoso. Okay, nitoa kwegwa. Kwa hiyo maile kufikiria mtabiwa ile maile kufikiria moda Asante. President nai. Aya. Asante sana. Jackson ngumangale kosi yake tui asante sana. Kanyiva Jackson ngumangale kosi yake tui. Aya, tuose simu ya Kele. Simu ya Kele leo. Kanini? Era sasa ya okay. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Nena nao. Nena na Mary Mutanu kumatheka. Mary Mutanu kumatheka, karibu sana. Ine ndamba kwa siaka namba lukambe ibe tangote nundu wenu wendete numba 2027 mundu wone uyangenesti akamba kana azimio wene winukite na ningusenga muno nundu wina ena courage ya kunenea kwa sia ati Ruto nuongosete Ruto ndeki nduongosete Ruto kila winacho ni upenani na ndisio kapape Francis Kavyu Francis Kavyu ni mundu ume na nusu mundu enena point by point nisio epape Maanzo kana ni next of king kingpin wa Kalonzo Musyoka usu tuina wasiwasi na ke Maanzo tuitwa sawa evo kone kingpin ogete next of king wa kingpin wa Kalonzo yu nenda kwa siati weta pai no atrosi si Mbaluka ainena enena undu muli wa masinga na kawaya wa mwala mo kile masya kana akamba ninge sia miunda so kiloka asya akamba ninge na kuyo kamba utono kwatia mumba mwakiata windini. Okay, ni makwewa naomba ipatson talks where siata nenda kwa sia hii unena nyola uende ona wetu kizia Kalonzo imena usuno unena nyote isa kufaulu mundu wakwizwa ni Kalonzo ndini ni wisikana maisha kana cost of living ndisa kuthea kuu nena nyosuwe no wakwa nanga mbesa mundu kana UDA no ngina uisevia menda tupe tuipepa side yo na nundu nao Kalonzo no manie kaindokani jo timuona kwambiye kulivuka sindui na eka maandamano yuona tuenda Laila tuongose katika maandamano hivi tuandamana Tarasia hivi anainji hivi tukuandamana nikenda tuone serikali isaukilila bayuke kwa Asia hii kana Laila aongosete maandamano yumbanye na yumbanye isa simbinge nundu nukutuwa nundu tuone ongoso nundu iti onde ni tukuandamana demo bya muno Mary Mutanu asante sana ketha nyamuno thika. Haya, tuoze simu ya katatu. Simu ya katatu ni yao. Sasa ndo mazimwe. Hello Mutongoi. Hello. Nena nao. Nena Lawrence kumatheka. Lawrence kumatheka. Yu tongo yuko tombaluke sawa. Sawa vyo. Na ngulia kwa ndaya serikali na nafasi tuonekane kundaliwa. Alafu kwa ni liwe baya sio monde. Neke. Andu chele maazimio. Yu mele against chuma. Uyaze wana wanena nyo yebikaba. Wanena nyo yebikaba. Aye, paikendo. Paikendo? Asante. Aya, tuoze simu ya kana. Tuoze simu ya kana niona thika umuthi. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Erastus. Nena nao. Wenena na chema ningelale. Chema ningelale ngalikosea masako. Karibu sana. Kungelale nikuzeo. Muga hiyo kono kulale ni kidogo. Ne muvea kuete kipindi na ngete Maanzo matongo yesu onde. Magetheka. Nienda kwambio wako onenania. Onenania ole weze ona waije yundu bailie na ona kuma mwambio.
wera wai kuboe ya maandamano ama ende ayu ganonzia yambo kumbai time nundu ona kindila jende dolera ni kwa poezi ambie na sita zosi yotoa wambeta kalama ya maisha nungu je kiti yeto ta wambi na nungu no ito na kuwema kulinga ondo mutongo iwo iba ukuelesya au maita mabidete kadi nikila kingi kwenda ukulia wala Maanzo nino niemeka zite no mundi no lolu makula kindu mwingi weji kwangelekanio undu Kalonzo ona uru waile jamaende na umumba niai Raila akalea kwete kila kana nukuwa tokia Kalonzo ndia jame radio nungaba na wabino na ije makuti Kalonzo tuende nambe kana makena matona jame oso namba ilengi ni kenda wewe no tama nondo imba hiyo na jazi kidogo cha ukila mba ya mukamba hiyo. Asante chairman. Ebile zeo muno. Aya makedhengelane. Ni makedhi sana. Aya kanini simu ya Mûthya? Simu ya Mûthya. Serikali ya Kenya kwanza iko fiti from Embu Town Alex Musango. Aya hello Mutongoi. Hello. Hello. Ninena nawe kako yetu kesia. Hello. Ninena nao. Ûneenan'Yanî na munyalo Nzomo. Nzomo kumangala kwa iba. Munyalo Nzomo. Munyalo Nzomo kumangala kwa iba. Kitui County karibu sana. Kitui County. Aya kako yetu kesia munyalo. Baba bobo. Aha. Ai munyalo kanini nengesi mwinge. Munyalo na kumbona twaisi. Ange bako noneza. Kako yetu kesa nikenda tusobia masani anda simu ya Mûthya kabisa simu imwe peke yake ila kibaki wose yake bila ndala umutongoi wa moi hello mutongoi Hello ninena nao nena na Jeni kuma kambo Jeni kuma kambo Makueni na Jeni kuma kambo karibu sana Jeni Jeni kako yetu kesa TV ne aya wewe kako yetu kesa TV ne tafadhali wewe kesa weka haudilo atinya ngotila waeka nini nenga simu ya henge hello mutongoi hello ai hello eka kuyithukisia mwako twanata aya tujaribu ya Mûthya yu ayithukisia tweka obingi simu bau na tweka mana ilenge tando ma sinema hello mutongoi hello hello tunga mbele butu asante haya na ndio ndo mazimo pole sana obaini utata mbolika baba motuma tata mboso motuma ni omoyo kale kwa no mundu kumbea Erastus mutoko etenesa kabisa atongo asu kedi atongo yasumo no na ningwenda kuona FM next time asante sana Alex FM leto na akwateno bainenezi andu inge beto mungule FM eba FM wachuma ukite nitunenie wakatano ambia nukutha imina maundu ala ina mona wachuma otonyauka nizinetwa amina moyo motamona ku FM endene ni kwate no sei sekelo uno kutomangethi twende aya asutia TNN moyamewa mawoni motumani na makolio ku okwamituki ndateka imwe kwa kusongia makolio katwambie naku tuthibara weka Kavyu nikenda liwa mheshimiwa Mbaluka kana simbe wewe mwanange mwazi ona zuti tabiata sia Ruto tisia Ruto Mbaluka ndo tinda na mheshimiwa Ruto niweze ziaga tofauti munaona balayo ndano kaunda suit alama noni Malema Julius Malema ilo na iko anekite suti ya mlembo ilo na ina chama chake kwa South Africa mai celebrate miaka 10 anege yukila na tia liano ngobia ezi ya Malema na nendo manie nego kaguma South Africa na kenda ende tuyoka kwambeza maandamano genja no we maandamano moko kathi ndile ko yu nangido zingi na ndia maandamano na napenwa serikali ya ndume yana ego na ile de ugo na mwenende ebindani ukete maandamano ni akira kingine negwe pawe to yolo wa nakulwa yolo wa chinduka uda ndisika kanu likana kemwe no ekule to yolo wa mheshimiwa Kalonzo na Raila Odinga yuju ni to amwete Raila tikilete na tikilete tikathi mbevyo nondo nweze kula ilasia inabetie inaisia kwa ikula milioni miongo ilasia inaandikithi
na milioni 14 nicio inakunia kura kube andu aingi muno ma Kenya matane kuna kura na kumaanisha kana etha Ruto anaye na milioni 1 na Raila anaye na milioni 1 jua Kenya ni maamukie na tukalika Kenya nesa na itutia milioni 1 na kinu kondo au tukekia vitivyo tutaucoka netina lakini timakuletie chama cha Azimio kikale kiba mwe lakini kinenge mwanya mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Alright. Kwa huu keuni kwatia ke mubangoni ni kwate makundu langi leo comment sia kawaida na ayabe mundu mo acha nenge Makueni meenda gwikia yelo mekia uda Makueni enda umwe kana kumeleka enda umbaro lawa udo na Makueni manokie kukitia ba andu bamete kitui yange makuma masaku ambaye na kawaya manoko ubwani ya Makueni suri kiunja magethelu na kibandu kiendete enda ya Mbaluka nasio ke wipe na akatuika MP yengi wenene Makueni be mundu asia hii ni wolilo ni kwa oversight serikali ya katika oversight nizibe ndo magera kwetumania kana gendo ata school nesa oversight ya Seneta indilia na report ilandelu audited na yuti 2019 tukwenda ku audit kibuza ke bwana no indi mutulo na unaanziwe na mbesa mwaka umwe kwela audit sia mutula siuma kula kwenda kwena makulio wanabala mutula ni wakili ta kwa te chamani kimo sasa we asia bikani sasa we kwa uzu mwene opye na yeto hela uzuni wewe ya wako agini newe ataya kulite na kibuthia kana kulea kuelewa no amusongia nenge tio makulio on the twema nenga ondaya mheshimiwa Kavyu disabe kulio sungia kana woni I think woni wako ni kana kilando anyo kuongela au kuni masimu angimatuma maujumbe kwa Facebook na sengenda YouTube kiti kindu cha Raila Odinga ni Akenya ma kawaida mome kwinenia wonanya wa kana Akenya na binyiku na twa mosisi ndo ni responsibility ya serikali na serikali ni alama tongo etie na hivyo ndio na alama opposition ku make sure dine yathi ngalikwela yailete kosa kuthi so na nombaka musumbe akethukesi ya Kenya wasya wo akethukesi angaliko ya opposition na mome asiata mundu mawasiasu onde ni moslikali ya ile kosania na hivyo kikalandi we na maminister make makasisia matonya kusuvia mwene ndiata nikanoke vya maisha ni maeko mubinyea ulo ongo kwasia Mbaluka binyani wewe kakuku ithwe nyanza kwitwa chama cha maendeleo chapchap na ila party leader witokia Azimio towards the end of nini I think nitwatethe icio musumbi Ruto kwitia kibila best na manifesto na policy la watho sio kuthi ku implement na ndio tuiko na siasa ila sia kwatia kana sia kwenda sia mundu na nibikie bandu tatongoi ila wanenya enendi na makwikia na makunenge kula sio thukuma wia ula mana unengie no yati ya kilona matha tume siasa isia ukita kwatha enendi umatric nikanama ukunia kula na ndeto nzio kavaloka matavyo kweli nikanama kaukunia mesi twasa kwa Maanzo twasa kwa Mbaluka twasa kwa Kavyu bane voto thio kinyela ukila kwa over promise na ndo ambesi okaya asante then on issue ya oversight I think ndukeni cho Akenya no kamba ni maele kuelewa oversight take out kana ketha seneta kana taitondo to sakueto bambunge ya masaku ukethia kuma kwacha kuthio tuka niko kitana governor wa Vinya kana MCA mama Makueni mo kitete governor Mutula oversight ethia wa niko ne
ye aspect ya kunene na kwitikilana siendu cia ilo thiu na vinda ila kwa ilenda kwina kelele ni ila mwia wale akwatiwa kana siendu cia kuondu batailita so tume eresu akamba bauma kwamie makuona oversight takau asante naende Kavyu ni wale nesa we ndasa kwetiwa azimio kabi mondola neze ba azimio ni Maanzo mheshimiwa Mbaluka tuwagu sikana kule wako ndo songia kana any comment about that section section isu kila kinene andumenda run away from the reality nenye nengo kulia mwene ndia nenge musumbi oibinda jingi nikenda tuisie policy sila musumbi wekite siete kana Ûyîetewa ku yield siya matunda na ila kuna kiwe policy ya kuhakikisha ndio imeza na production nituonie mtu withea kwa aswahili masya masya mga mgala muwe na haki umpe yu kwa ugo efforts cia serikali ino cia kuhakikisha kana thoa wa mutu ni wathea ni sietie matunda nundu mbemba kana thoa wa mutu no theiye na wakombeana undu kuneka waila ingi andu manosa mbesa ila ciuma cia koti ikaibwa nikenda mutu thea waslingithiana utoonekana kou etha bena policy serikali jende na kwikia mikakati nikenda cost of living ithe niigwa kwasya no sio to support harakati isu kila kingi cha mwiso nikana nini kalete sikalo mbingi muno na nduma opposition na oyukulo juno ekulidwe ba kwa mheshimiwa Seneta witu Maanzo yoke kaninyo mwe serikalini mwekata na bate mundu wa azimio usungia ni kwithia ugo wa ugo nimekuelewa kana kila to face it as a country ni siendu sie beyond government ino jevo currently na kama kulia we kanata na thoa wa mauta nigendothe wewe makwia twitigelei kunengane subsidies na kunengane subsidies ti solution na formula na nenganiwe kwa ugo niyo yende na kuete solution ni tunata biswe ni ula ungamie treasury atuya kana value ya Kenya ya shilingi inekala inenganito kwa makosa na this is the time we are facing it kume correct na thitha na effects tasia kwitha dollar yiyo low na pressure cia muthemboso na itu tujitikela na tandi twasie twambo face that reality nikenda thoa wa shilingi versus dollar bala ukobika withie weki wabu ni facts ciaguo tisi ndo ciekito sauga acha mwiso ni mwezi tunatuye kwiliwa na kutailia kuwa miaka mingi nindi mbuya juiye kutwasikana mathina amwe maingi tunatwana mo ni effects cia climate na nicho kitumi ukona ndiji kite bitibyo withie ni kwa bandwa na ndo maima nikenda withie galama ya maisha ni ambia na uthea kwa une kulia mwithukisia ndakethukisia ngewa itena formula face reality na ethi mundani aime ayosa fertilizer ola wevo na tujumianisia musumbi thini wa mitalatala wikite ya uthesia cost of living na tuwe munenga more time nikenda ngalama ya maisha ithe tutambiro thi waza Seneta waza no songia yulo wa kekaninywe mwenge hata okwa metuki nikenda twende lake koka ngaingi ngo hiyo 1928 Roosevelt atabagwate kuigwa na uchumi wae muthugu muno na andu ma America mala munji baingi na mami ba musumbi wa pendu kala kintu no byo ile 1979 ndio lilikana o musumbi lakini pa musumbi utaya tabwa nze mutungi usie kiwo ndongela kiwo kingi no mbaka wambe wola kila kivo na kindu kila kinene kitona upindu wa kituma uchumi wa nthi ukila
Namba mune kuminana na corruption. Pate ipinda inene. Kenya yaenda na corruption inene. Tondu yende. Pana ina corruption ya mauta mako ya. Kenya mabeno pesa mingi mno. Kalama yongele kalaba u. Pano ka corruption ya mauta ama metoka. Ni woni yake petikio sembe kwa kuo. Tuwazaidhi ya kio na Sudi na Miniso wa Ruto. Yuki nukirachu wa the pure ni corruption. Lakini nagenda upendwe maundu namba emwe koti ndwaleta indwa wi mwingi muno waleta indwa kiki nongela wake na uma na nangi na 16 chaleta indwa kitane ebetuke 10 na ndo wa mauta ndo naleta obetuka silingi manele nuki nundu ndayu ni wongela ndo wa mauta andu mambo na boda megwele tuweketa ukua yumundu balona akuwa wane kamoda mundu akamoda akakwata kindu thina ko akakita kwithukumia pa una kenda mbesa isu asubia nondo itevo na biashara mingi nini lakini yu wa ya Japanini na wa balance biashara ila nini sia kawaida sia mwene nthi sia litende na mwene nthi noe aithoa sindu nundu kindu chonthe kikoti ngitha munyu ngitha sukali yu mwene nthi na sindu isu with ya biashara niende na silingi nethiukite ndio mbine na ukuya ila Kibaki watuikie president muthola Kibaki wabithiwe dola ya yulu muno na silingi wa Kenya wa mezabina muno mithana ya netithela Kibaki ndakwenda kwasia moyekie na eka na Kibaki na dinda theta cia andu ciendu kana kambija siasa oni usu kana ite twika Kibaki na kitaka kwika sindu ukethia wilu nuono undu na nuende na bangi nuende ondo ukindu kila kiutumina muno piu mbe nikolea kwithukisia kulea kwiwa nende kulea ku balance zike kamba kesio ici ndu cio ndokethia ni cia nanua ukethia ni cia nandu oi me kusitwa ndona na minister wa finance wa Kenya na ni mundu mwe kwangeleka ni okindu kinini paka damu ipinda yombe ya Uhuru Kenyatta ndia endo na mathina lakini la mheshimiwa Ruto nokia anambia kuka na bilioni 5 na katika supplementary la yekiwe twokitasia atungwa supplementary la yekiwe wakana ni National Assembly mana sio kia mana online wake 1.8 billion shilling yuzilango yuka thelende na waendeenda kuselewa na serikali lende na ulikangalama nene kwa kila kinene bio ni mismanagement ya ndhi anobata ukwatia kana azimio me tofauti tofauti munonundu namba motamba ukita corruption namba ile wewe amepango nini utwa wondo ya ilite na mwene nde ayolwa muyo yugeja kwilela muyo mwene nde na sindu sio nde sia kuchanganyike wazi ndu yute atia meao ugethe yani andola me utamu usumbe epena thina ngulika na Raila nona ende kithia ataima musumbe mafuta Kavyu niona beka indo utenda ulwa weka indoke ko mangi muno echao ne kenane kule kule I think kendo kengi kila serikali ya ile kweka bandu ba kuongela koti muthenya kuthiolongi ni elo CCI tande ta serikali ya Kenya tax bracket idona kwenlaji wata ugethia andu aingi ni malika kikabuni kiucha andu ala matonya kwivya koti na gunenge a real life example within my ward where company fulani elo bingwa yosobya mabati elo bingwa tukoye momoi wa thandatu na machine ila sio sobya ye bati ana project ya kuandika andu ngili omwe na jana zimwe but ono munde mayae so bingwa nondo machine esyokie nela finance bill yoki du policy whether ukoti ula maile kubanika namba kwa clearance ne wamba tayo lumuno but nekindu kevya yu scenario ta isu siando lieto nesa ando angili omwe na yana yomwe menda mate BNSSF maka BNHIF makatilwa pei na nela osin levy mete ayo mekwa sio nayo kutuma maleana bipartisan talk so no mpaka economic advisors ya musumbi masisi an alternative way
nundu the more twaendeea kuongela koti Mukenya euka asenzie ila consumption pattern yake withia sindu Mukenya na yatonya kuwa ate ukulia muno ni wambisia kwikela yitawa rationing na very clear example wa sisia revenue collection ila yuka na nundu wa mauta CS no nethiwe ayasia between August na September manai na drop in revenue collection ya 12 billion. So yemaanisha azu ni ya Kenya mana atumia ngali maamuyo si ya parking adhia matatu na wazisia withia mbesa ila silikali itonya kukwata Maanzo, Kavyu, Mbaluka na Erastus Maluka ngali sio ni mbinge kugilela wambatia wa mauta na tuyamwe egatulise kang'atu kana egatuthia wa masaa na wakaleche kenda na wakaleche so withia kuma ilobi we utonya utumia kenda ngali twasie ngali ya elonyo mauta mangilile nundu kodi ni wambatie na mauta mekasia chuma unethia andu mekite ali sia simiti bingi siende yo binga na wa makulia thine ni cost of operation yende yambatite na one of the contributing factor ni koti Kenya economy no production bingi tutumia mauta so withiela e cost yenda unbearable investors mesisi alternative na ijo wona ingi masembete Tanzania so wiza thieto meamuno tandi o twendea kwasia tuketi osovia so wanambaluka nena ina musumbi nondo mwigilia moyasia tweyo mesia mwende osovia yeso sova withia tukwie ithionthe na ando ala musovia asia maivo mutio inyo mwinyoka Kavyu tuo bo ni nawe takana ne nondo mwina Mbaluka muye munane na yulwa the future bipartisan talks ithi nisiuki topika muthieyu wasisia imiongamo ya atongoi kaliko ya azimio ana Kalonzo Musyoka mwana nunaneni aje kana pai sai makwike na umunthe ni wanena ingi ni wathingirila kiwe mwingi Mheshimiwa Raila Odinga no nene tata wingi akaje pai sai makwike akethwa high cost of living ite address one thing wa report ila ya muthia wona miongamo eno miumo ya atongoi mangale ko sionthe yulwa Ûneenan'Yanî kweli no kwesa kuma kindu kibo akenya matonyoke tania Ûneenan'Yanî no I think challenge kinene kila twenacho wasisi angaliko ya serikali Cheruiyot Mheshimiwa Ichung'wa challenge kila kinene twenacho na pia na wasisi angaliko ya azimio ile tongweswe ni Kalonzo Mukenya is not the center of discussion azimio mesisi idwe tutonya osoti kata na mwangi mosete position nundu mendo make sure ni matanithia mudongo iwo ula ni musumbi so mbagevinda yilo kesa kwithia Mukenya niwe wenda senda Ûneenan'Yanî no bodu kambisio make sense nundu what about cost of living ila ukwithia kindu ta cost of living is a pertinent issue ona serikali yo ilenda the champion ukethia ni yetikila but wasisia nake Cheruiyot umunthe ndayasia housing levy mbage kenda ye part of the discussion but ekulio ni ila mekwasia housing levy na already ne maimpose on Kenyans agenya maende ya kwiba yo inene neswechao na Kenya moene ni mene nisiena masia kindu kini kiutuvinye ya chambe kwiwa chaoni kabitine twekesisia in future so issue ila maelenda mainene ya bipartisan ni issues cia maundu ma IBC umunthe pe constituency mubunge wo wetiwe pe MCS kadhaa ete na andwasu manyimetwe right ila ya representation niki ni kwitha hii side zieli ya azimio na ngaliko ya serikali mayaisa kuagree on the composition ya formation ya IBC ondo ya ele kwekwa despite kwenda we very clear ni chao cha ele kwekeka but oyethi abena ngusanisyo isu so no mbaka
tatongo tukambisia kwiwia mukenya tei na tuisisya au soon tutonyomina andu asu makuya northeastern MP wao wetiwe men the opportunity ya kwenda me represented waya mbunge amasaku twina mwenzetu wa Mumbuni North ngaiyo na muthio muisi mheshimiwa Kavyu Mumbuni North nimenda Ûneenan'Yanî othele makwate opportunity ya kusakwa mundu ungi wa kwikala mbunge ya Masaku Kakamega kuya Busia Taveta kuya Malindi galiko ya Kwale so no mpaka tukamba kuikia Mkenya again that forefront na issues ya taxation na cost of living. I think Cherioti aishungwa ame kuna Kavyu issue hizo ni issue ya eloto wa mbunge ni nundu thina munene ni finance bill nayo ya elo review wa ikasiwa ni vipengee siva sia elobeto nikanoke the cost of living ni yakata ni ya there but tuweke ngeweno ya vomwe na bayetwa mamanthe bandu makomanie mamine but pia withia no challenge nundu ni yende nuonete munini wa musumbi mala kadhaa ayasia vau no cheime unywa na kuya mikate waikindu gikesa kuma so ila wewe matamshi tasu kana uneni tosu yuma kwa the top leadership yani then with ya tuikulia makulu imbesa situmeka siaki wataka umakena bado kwa o mwana ni osu ongelela no yithiwe ye delay tactic ya kale kusionde for example ta serikali kesa ile yenda ile ni maintain ngale kwa ya azimio o nsi bale dina bana na kiuta ni kia maandamano na maima byo mono ebindane esi maandamano mamuthia kwisaidia ni mama ndile o ibinde songete kana pia nayo azimio kesa ile no ikwenda weza ile nayo no yatiza tisi ya serikali nayo ngale kwa thukumi ni mwalela nyebo kilando no comment nendo nena siendo ile na naisi no sio ando makanena na makatabia enende ula wagwo kendo chambe tumanekana kwa IBC sindu ila sio nena niwe mwe osu wekiwe na azimio no tuko cha lazima ando mailea mwe osu yume kwa sio benduwe meki yemesi ni mama ketha yume kibelani na yula manethe ye mateki belani mamwa mwe obendowe ko twambe kwasia mailite tha me moke table na clean hands ne kwetha yu ne mata biswe malea malasimediando makwata MPs tuko na mwe osua mabitu kithia cha lazima na yula makebe lakini aye yuma sia ni sawa yu ne nyupendoi nikendo tufeve ko twambe kwasia kana mwene nthi ambo mana kana tia tibateme ya IBC mwe aula webo wae muthuku nitwaleanite na guo lakini nundu azimio yese niyo kwanza kivila je kiamwe ausu cha lazima yese kapanish William Ruto na kenga yate dio William Ruto asinda yu kiatu chathi kwa azimio na yume manda nzia shortcut namba ile nitisipyo kana Raila ni beneficiary kwa elections ile bitete wa asindwa akaibwa mbesa nikenda ibwa mbesa akabindia na survive itu wibinani yonde yende kuuni batone kanoke ya bembesa ina nenga niwe na nikenda withie no kwa bindua ma kunena ni kuga ya no kuende no tunegyo kuine no kukewa no andu anene mayasia kubinde ku ubindete ne kwitha no kuya na mundu eza ndanena yuko uwe siendo aso ili masi awona asungu masi awona smoke manaba ube mwaki kuwe uwe ndeto sia mudembo susio neno no kwitho mezi kana kunena ni ku mekia siendo mezi batiba ndo siendete kila kingi cha katatu kikwete thina menena ni sia cost of living na already cost of living has been addressed ni yende now there utende ati topic yuko uwe loko na yuke tete thina ni siendo sia mudembo su na kila kingi serikali kwa sia kithi webo ningewa ya housing levy ni to educate President Uhuru Kenyatta aya asia kana housing levy ni yeto na kwa economy ya Kenya pu ebikete Raila Odinga ni waojiwe
sia kwata serikali kindu chambe kilokeka ni kuhakikisha na niwekia housing levy nikenda yoko economy ya Kenya pawibikite na nituonie nake Musumbi William Ruto ela wokie ni waisie onake nukwitikilana na housing levy kwitha jibo nikenda yoko economy ku etha monthe me atatu at one point nimetikidile kana bu economy yebikite we need housing levy the jibo nikinenge me obindu kama twekatino mekebelani so automatically yithia mathina grounds cia discussion na kwa majenda kutumia kithui kwikia sindu itevo na kwa nyenasie wasisia sindu ila sie mesani itina weight whatsoever aya nenda tumine na tuimina ni sasta sharp ni cia ngama Seneta kwi andu mekwikulia makulio president uthi umwewe Uhuru Kenyatta umuthi ni umilile hiti na webinda yasa nolikana kilingi si cha nyumba ya mwana ni wo umilite inu umilile wanda ningi umuthi na ane na sindu lo nenie na Raila webinda kilitie webinda na ndo mimi nokulia baba ako wapi baka mwitu wake za kuyumile mitandaoni aje wachaneni na baba yangu simulimutuma mbondo kana ine yakwa na yu Kenya no meona makulio kumila kwa Uhuru kumila kwa Raila ni coincidence kana maybe pena anything kinduki tuna kitha kende no bangwa kwa metuke agana se katiba kaibatete Uhuru kwenda katika siasa na maradi Musumbi na thomwe ila kibake wa thomwe ta Musumbi no cia ai muku na ndewa neza na kibake ananthibitwo miaka 50 na nebindia sabu no ambe onyibo kume kibese nginya za kusumbika kondo upa hiki ndokisia Uhuru aiweta siasa kana hithi makanisa ni hiki ndo kinamba umusia na kondo kumela kwake ni kuseo Raila Odinga nunoni amba maka mayasi no lazima ungabela ingi kwa siasa ndo aile unapaka kaende nake Mheshimiwa Ruto no wikiti koko karikwala ya kwake na maundu make no twaize kulinga nondo bwana Mbaluka wa utapia kondo kila ngora kena batapio nukusubia yende dikathe muno na isiasa sinde cia ile nenda wale cia Mbaluka dondo yakala mbunge wala ne kala be muyaona tiwe wa ABC serikali ya Ruto ya liko amendment ya IBC ya tone shungwa ile na bendu ye formula ya kosa ma commissioner you there ma commissioner monde makauma parabe president alama law society maulwa basoka beke wa mundu wa public service commission si mundu sinda ile takwenda ba dunia yonde ma commissioner na ndo be makosa mege tone madu nengaliko siele enda ya Uhuru ya Ruto ma commissioner ma siasa kulingana na wala nyaya watumia 1997 maile to masiamani kenya kila chama kila ngaliko ya Kenya ye wakilishe kula mwaona ukiona vendu ametoke wayo senate na nebinda ye ayumbe bana wa muno na nize toyambesia azimio ne ina mbunge ingi national assembly na ndeila sikake ita America wasisia chama cha Republican nijoke na yumbe ingi katika Congress ila ndo mwana national assembly na Musumbi asumbiketa ena minority lakini ndio na hiyo wando kanando maitha madhama nakenda makwati yo sumbi opposition ya ile kuna weya wayo yuko ndo umwe ausini wapi tukithiwe kwanza itailete woka senate wapi tukiwa kwanza itailete na tezeke ndo magi umina Kenya kutembunge ubungu muthugu Kenya kutembunge ju sindu zio ndo zila sikwe kwa state house ndo kwenda niwe sikuthi ile binda noni ya mezeka pa ni la president une ya whip kana wenda ulikila kindu cha kawira ambunge maende makakune meno thasio yuki unu jo nonye yuke kama yo ndathi bitu kithu ukethia mbite twena kendo kune undu na kana notice yo kana wanengwe mbesa na ono ja kawira kina jo kina ete siasa ndo watu ka kwanza munengwe mbesa aiye ba mbesa inene ngano watu ka yuno ndo Ruto no laila utethezia melo marunje kibetike akena ka akine melo isiasa ila ndio mno haya asante ndio makwa Mheshimiwa Charles Ngona no naize kana anaize mbunge ya Kenya baikendo ya ilobunzwa
na makeno ka yumbe ma National Assembly metumia mbeza cia mwene nthi na nondo sindu ibituka ya State House ndakwirikirana nake saa hii pati mbunge kila serikali twayeigwe kuma State House pati mbunge apati koti usumbe wa mundu bana katiba kaito ka Kenya ka unanite pilot enda no basio kwa utathi ya Kenya hii siasa sina thina na nzialeta usau Kavyu okwa metuke yulo wa kiucha mheshimiwa Uhuru Kenyatta kumela ibindani oteno ni sawa ya chali ni cha mubothi wa kanisa but we saithi ya andu ala mazia siasa muno magizia na metho angi makazia magethia Uhuru no milangale kwe mheshimiwa Kalonzo wende osuma ngale kwe Raila nake na athingilela kana ndini wa Azimio na withebe kindu kiyikoni kana kindu kwikika kitonya ikika ulwa happening sisu si atongo yasu kumelanga mathemba tosa I think netene kwa ambisia ku make ruling cause Kalonzo Uhuru andu asu ndena nyanya na nondo mundi ndonya kwindonio na chathi ngeta mheshimiwa Mbaluka tukoka tukatethesia uya wa Ngai so it's too early but kila ndonya kwasia kwamba ya mukamba na wasisia kila ke mwingi na kuya South Rift ngaliko cia Bomet kula musumbe ti coincident chiri ni woni ondo reception ilo kwatie ni wona nyo ya kana be bandu bena thina so ngaliko ya Azimio ine yo bindesio matonya take advantage maka sisi ondo matonya ku consolidate ondo ona Kenya kwanza yale ona next year ibinda yumuketie maketie kwitia nitu manenge na tuimongela ona mende miaka 5 ndio tuina thina tu nenge musumbi time lakini challenge kinene kila kikethavo maisha mazo next year kana mwaka ucio ngitwendete Ngai atwia agenye masamie na nimewie interpretation ile kenda voje kenda ni kindu cha kumavinga metho makune kula the same way in 2027 but agenya ni maendeleo salucha wasisia ku South Rift na gilando na ku encourage kenda Kalonzo no kwenda kivila cha sumbe Maanzo agayudinda mumutongete okamba ivyo mugamino twonia direction ugambe twisibala twailo kuna kula sito so ku South Rift Bomet mata ukungamila roa Kalonzo ku muthosia hope nini nonie vevi ndona Western so kenda twi serious tambai na nitukwenda kivila kicho cho sumbe omba katu kenda twi ready ku sacrifice time mbesa sito nikana withie nitwasukuma na pia tuyumela tando serious na kila twendo kulia Maanzo maika kwati wathi matesunga mpaka kwacha undu tuikwenda ose momentum balugesa okawaipo ndo kumwia twizi twendete mpaka mwiso alafu bayu tukite kwenea ndoiza kuona twayo no vegiwa interview tumanyolo kwa mara ya kiune choto tendo siokea so kanda Dr. Stephen Kalonzo serious ano kuchenda au maluke na doyona seriousness na kula zia bao kamba itenda thina kwake ondo anake kayu te interview isu bethe mondira ile ende musumbi lakini kibodia kila woni siemba ya mukamba kutoa Kalonzo ake ke interview igula izungilima na ele na 40 ken Ruto sia umio kamba masako kitui nizio zia twie Ruto musumbi so nage nagabwe ngwena itu akabwengo ina ito neno gete kwa kwingeto mine nero sia muthia mbalo kwa taminete yolo akiu nyenenda kwa sia in politics things don't just happen kaje na arambe tu ono kasi andu no amona meinyo chai isia wona kubetuka chai mwana ajai
umano achai ano no methia na hotelini ko no tusiaitie kila mathaukite na nyendiasia tando tweka okengwa ni mumene ethema naye miwe makwete kivila amasindwa ni mundu enza Kalonzo Yesu nani ndikuona matona kuveta Ruto kivilani chakeli no ngwe invitation isiyo kwe kwa ya waipa na nyenenda kwa asiani na faith na mwekio munene pio na mwekio munene na Musumbi William Ruto na nini umetia na nina umisie vinda yakwa jingi na tethe cia serikali no jevo kulika kivilani pio kunena wa umano wambe Makueni waambie kwa njemsio na kwa nyene na mwekio na Musumbi wetu wa William Ruto na nina mwekio no Sumbi wa Kenya Kwanza na nina saidi ya mheshimiwa wetu bana watuthamie ni tuye nisi ni witu no wesa umbola na nengi no ngumuyasio ke chamani ndo party leader wake yuengaliko yitu ya Kenya Kwanza kwa oke na yoka tumwekajie ndi withie ni waelewa nikela tukwetie nikenda withie you know waelewa ni pala serikali jendete kwa utikwasia no tukuona tia rambi jende twarambi lakini thina wo matesa kwebanga aya meno mana kwebanga kwa kwebasa asante tumine Mbaluka katwambie huko akundeto cia Mûthya seconds tumine kwa ndaya asante kila nyendo na kwasia mwethukisia mbena asante nondo wa utunenga ebinda na kutwethukisia na nyendi mukulia tunenge serikali wa William Ruto oibinda nikenda aminukilie policies kwikia policies yake ila wende na usauvia nikenda cost of living ile nikenda withie nayo economy yitu ni ya sova na utethia pio wasisia sindu mbingila wathanie sindene wa pipeline siende na kuyaniswa kwa ni kulia mwethukisia tunenge Musumbi support nondo serikali nditona kwika sindu isu kwa muthana umwe tumunenge support na twimunenga mboya nikenda withie sindu isu ne wayanisia asanteni ni muvya muno James Kimandi Mbaluka Mûteti kuma kuya Kibwezi West county ya Makueni nuka Îkûmbî na kuthia yingi ni kwatia mheshimiwa wenu kamesa kwa yaku nginya ila yingi mwanyo kavinguka uke Îkûmbî ukwengi asante sana karibu tena mheshimiwa Kavyu tumine nioselo mheshimiwa Mbaluka wa malokela daimu neto manenge na bandu bakuko kambani na kuone pinda ila kwino nyubani ogite kuzonja mipaka ipeka twenda pia nundu auma siani mathukumiie serikali namo pitio suma manthia serikali ila yevo kura kambani twenda kuona akamba onthe ala manakwatie buso ya kwenda serikalini ukitiai baya mukamba ikwate kila ya ilokwata nundu kula kungi tuona Musumbi ndaronji miladi athi Western athi Mount Kenya asukumite ngewa ya kawa lakini ithwe wasisia miradi ila meja itonya kukilia kisio cho kamba ya kwamie bai mundu kuminenea nginengane mfano na lelo wa kuma Deviki Kinanie ula wendete leather park oyun wena mwaka kuma wongama na baili kana bena dalili cia kwika kwisa kumela bana Mbaluka no we bagu ya Musumbi nyena utuma nawe ya Musumbi onaitwe twenda kuona leather park ya Kinanie yibingwa lelo suwa kuma Devik kwesila Kinanie kuthi Joska contractors yote site na Lukenya na toyona thwake progress yende Konza City withia twina gitumi kisio cha kumwithukisia ela mwisa kuka nundu tithe twenda kamba kuka kunenwa na munuka muthei twenda kuona ukamba osongete na ngimino kilelia
unya witano kwa andu ma Kinanie tuteka advantage ya mbueno yuwite tubande liu miundani na pia miti ni kana withie ni twailia makumbi maitu na mawithio loko ni kana withie ni twokitanza nundu au no bo twisaunikia na ukamba wonthe uzu niguo wathi twenda kwina nducio kimiundani twime withie at least twina liu wa kuya na wa kututongoesya. Asante sana. Sini Francis Wambua Kavyu MCA Musakwe wodi ni Kinanie Mathatani ni kaunti ya Masango ni muvya mheshimiwa mwanya wangu wa vingo katwekaendesia Îkûmbî ndwina misakwe Bingi. Asante dawe na bingi Seneta tumi Ekani manyanya wa kwa bwana Mbaluka kana Biblia ya ni mumanie mundu la ya wekwatio wake munduni wekwatio wale takuthukula kwenga ina wa ta serikali na isienu kulingana na ndo cia kumaene ndi nenda kwa serikali ya Kenya kwanza niyo yaambie kwinenge target ya sieti na mithenya ya sieti na wa mithanthatu ya ciandika omboya andu matie maithe na yoka ya omboa patiki ndo na kimwe cha nenwa serikali ya Kenya kwanza makaleo bindu ya ba katikati na nenda kwa changelekania la enzi obyo ya Musumbi Kibaki kuthukuma mwene nthi na ukethia mwene nthi no kwigwa baita wa kwenda na serikali kondo ugira ndo na ukulia ene nthi alama mabikie miaka 18 yandikithie kipande chaku na ulai na tie kutwana na kuza kipande kwa tuka thina munene Kenya me asundi naye namba kwetwe mbunge ni waje ni kwetwe mbunge mijetheka na kana mwene nthi ndakambe kubinia ngegika na ibinda yake bage vile ndimina ibinda yake baki andu ora nimo meyuma chama kaibe koti andu mesi koti wibo thukume mwene nthi na wone matokeo maguo maile yako iba koti ndio tuenda kuiba koti lakini tikwenda kubinyiwa kwanza siangulu siong'endu na jojo tonete serikali nila ila jibona nenda la mara kunyekula no masyaisi kondo au tuivotu taukia kindu Kavyu wacha ni tukwika hadi tuthikela pandu nthi ya Kenya tuichekula ibinda yewe uimaula mheshimiwa Kalonzo winaguo na experience ila ina kwa kwikala katika serikali wawete aene nthi na nikwenda na serikali thikapa na nini sile saki ya kama mutethia na tumuboya KBT akamba mbembe mbingi muno nitukwisa kumba na withia ni twamupanganisa na Mbaluka ndikava atu tani sana ndo ang'endu kwatanite namo ona kundu ka ng'ende na tie we mundu museo. Asante sana Seneta wa kaunti ya Makueni Dani Kitonga Maanzo na tutakubalete birikilidi so umetumani umwe uoka Erastus ni vai kumbeni nthini pamwe na education na atongo ya suna ni no setemesa kwa vyu wendi wakwa ni kana unena ni wa bomas ni wailite kunenga ni usungio wa maundu ala mekuthinia a Kenya asume bomas ni atongo yi na bata wa atongo ni kumanda usungio wa mathina ma enendi ve bata atongo ikunena mena kielelo cha kuete usungio wa mathina ma enendi ngai avingwa mwanya nitukona na mitukini na mukethe vyu pamwe na education usetwa Fred Mbada kana FM endeni we kumbia siasa kwa zingethi cia Fred ase mwana wa vingwa no kuka kwa ala mugola ya FM eba yusu ndiye mwana zile endeni we kumbe ndato botomani aende ni muvya muno kwa jamaa ongetwe na ke kumbe netwa Fred Musau wata cia kibela cha ujumbe kile mbunge cha Makueni bala mheshimiwa Maanzo watu wa ona gethe we kumbeni ambe ni mugethi muno twakona sindu nesa okini Fred aje sindu cia kunekanesa muno ni watetheka na kene mesoka yake abe mutumia ona ambie ni mugethi etwa mwendwa wa Kathibo kuma kuya mbitini kitui ambe we thayo kumbeni throughout mpaka twimina ambe ni ukethi muno Seneta na ndo mangethi kwila ku FM okanga ngamukethi lakini one mukethi no ndo no cia isi FM mwagethi wale mutumia wa mwendwa wa Kathibo kuma kwa kuno kirwa akase mbitini na ile atongwe timu bya muno nondo wakwa ile bombea siasa tweka ile anaiso ingi tweki waji na kumosese ne mubya muno nondo wakosese ni kwatwe na mesa kwa yaku ile twe sawa ile twasoma kendo kuma kwa tongwe ba twasomethania motomania la watuma ketha ndi nasoma wangu ndekie tukasoma ila ingi mwanya wa bingo ka namba akuni masimu ngosa simu zenyu ketha wakona wetha simu yembesi kana tutanosa
simu thao mbingi na ndo wako nazimu ithese wasi wa TV utukeka ou ingi wa chuma twekiwa yi ainde muveo mwanya kwa alama ilia Îkûmbî va studio nitha na timu nene muno matongo ni Joseph Kawinzi sune mukuni wa visa jamaa wetu wa Benjamin Mwaka kuma kale kwa silo bino ndo akumbanya ripoti ya siasa kwitha na director wetu wa madam Kinanie ana Kinanie kaseo kwitha na wetu wa Elizabeth Anyiva na Joseph Kitheka ndongoi na ngale kwengi twitha nake mwamwangozi kana Robert Mutunga na radio Mike kana Îkûmbî sawa kwa hizo ni timu kwa niaba ya Erastus Kithuku Nzomo ni kuendea kiwio cha kwaila kwa oyu tiwales